inshuti mukomeza gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya abagereraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko leta ya Kongo yari yemeye kugirana nawo ibiganiro bitaziguye, ariko bigahinduka ku munota wa nyuma abasirikare bavuze ko bashobora gutsinda intambara. Iyo nkuru niyo twibandaho mu makuru yacu ya kano kanya. Nababwiraga mu ngingo nkuru, umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko leta ya Kongo yari yemeye kugirana ibiganiro bitaziguye nawo, ariko abasirikare bakavuga ko ikibazo bakirangiza bakoresheje ingufu. Navuganye n'umuvugizi wungirije wa M23 na Alliance Fleuve Congo, Oscar Baringa. Yego, mu by'ukuri nka Alliance Fleuve Congo M23 dukurikiranira hafi ibibera i Rwanda byose. Mubizi neza natwe twigeze gutumirwa kuri ebyiri no guhura n'umuhuza w'ibyo bihugu byombi. Icyo porosesi ya Rwanda igamije ari ukugarura umubano hagati y'ibyo bihugu, ariko natwe badutumira muri guhura n'umuhuza kugira ngo icyo kibazo gikemuke burundu, kuko nta kuntu cyakemuka burundu tutabigizemo uruhare, kubera ibyo bazagamije gukora n'ibyo bifuza gukora byose bizabera aha turi burasirazuba bwa Kongo. Nuko leta ya Kongo yari yemeye kuganira natwe, ariko nyuma abari ku rugamba, abasirikare bari ku rugamba hariya muri Rwanda bamubwiye ko bashobora kuturangiza hariya ndetse agakemura ikibazo mu buryo yifuza bw'intambara. Biraho hariya ku munota wa nyuma, umunsi wa nyuma muri ya nama y'abaminisitiri yabaye ku wa gatandatu tariki 14 ku gatandatu ushize, niko yasubiye inyuma arabihindura. Ikibazo nenda kugikemura mu gisirikare, nenda kurangiza bariya abantu mbirukane ake n'utuze bigaruriye. None se niba abasirikare baramubwiye ko ku rugamba bashobora kubatsimbura bakabasubiza inyuma, byifashe gute ubu tuvugana? Ku rugamba bimeze gute? Mwebwe murihe, bo barihe? Aya bangingata ikibuno mpamaguru bari kwiruka cyane. Iyo uvuga ngo bari kwiruka cyane barava he bajya he? Bariruka cyane, uribuka icyo gihe bari bavuga ko bashaka gufata Kirumba mu gace ka Rugero, gakurikirana na Kayina na Kanyabayonga. Abanza Kanyabayonga, hagakurikira Kayina, hagakurikiraho Kirumba. Rero twe twararenze Kirumba turi imbere aho ngaho, ariko nk'uko mubizi twe ntabwo tuba tugamije mu kwigarura byose. Muzi neza ko twazukana imishyikirano kugira ngo ibiganiro, kugira ngo dukemure ikibazo mu mahoro. None aho hantu hose hari uburyo bwo gutabara abaturage, nuko baba baratanga amapombe ahantu hatuwe mu hariya n'umuhanda wa kabiri muri Kongo, nationale nimero 2 aratura ahantu hatuwe cyane. Rero bakaza bagahohotera abaturage, barasoma amabombe. Ngombwa kenshi ko tugomba kujya gufasha abaturage. none se Baringa, ubu tuvugana ingabo zanyu zihagaze he? Murashaka kugera he? Murakomeza muzamuke muve Rubero mujya Butembo, muragana he? Iyo baje badutera babaho ibitero, babizi neza ko byatangire muri Sabyinyo, muzi neza ko byatangiye kandi aho intumwa zacu z'amahoro ziri muri Kinshasa. Niyo miterere yatwite aho arahindura, akababwira ibi agakora ibindi. Rero intumwa zacu z'amahoro zari Kinshasa, araza aradutera. Intambara itangira icyo gihe, n'uwitangije ugeze magingo yangaye, tukamubwira buri munsi tujye mu biganiro, abahuza bakaduhamagara tukajyayo. Badusaba rimwe na rimwe, umwaka ushize badusabye gusubira inyuma, barabikoze.
haza ingabo za East African Regional Force kugira ngo zige hagati, noneho intambara ihagarare tubone kujya mu biganiro. Ibyo twasabaga twarabikoze, ariko leta ntabyo yigeze ikora. Ashaka intambara, kurangiza ikibazo mu buryo bw'intambara kugeza magingo aya, kandi abakuru b'ibihugu bindi bamugira inama, bamugira inama bakiganira n'abantu. Ni nabyo byabaye kuwa gatandatu ushize. Oscar Baringa, umuvugizi wungirije wa M23 na Alliance Fleuve Congo, ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu haye Ijwi ry'Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner kuri wa mbere yabonanye n'abahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa, yabagejejeho impamvu yatumye inama yagombaga guhuza perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo isubikwa. Yavuze ko byatewe ahanini nuko u Rwanda rwasabye ko mbere y'inama Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera kugirana ibiganiro bitaziguwe n'umutwe wa M23. Ubusabe Minisitiri Kayikwamba yavuze ko igihugu cye kidashobora kwemera. Yagarutse kandi ku busabe bwa leta ye, yifuje ko u Rwanda rwafatirwa ibihano mu rwego rw'ubukungu. Ibyo bihano kandi bigafatirwa bamwe mu bategetsi bakuru bavugwa mu maraporo y'umuryango w'abibumbye. Yarangije avuga ko gahunda y'ibiganiro bya Rwanda atari yo yonyine ishobora kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Kayikwamba yagaragaje ko na gahunda y'ibiganiro bya Nairobi nayo yakwitabazwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nawe aragaruka ku mpamvu zatumye iyo nama isubikwa. Inama rero yari ifite ingingo imwe gusa kuri gahunda y'ibyigwa, ariyo kwemeza no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi, Rwanda na Kongo. Ariko kugira ngo nyine iyo nyandiko itegurwe, byari ngombwa gutumiza inama y'abaminisitiri umunsi wagombaga kubanziriza iyo some, iyo nama y'abakuru b'ibihugu. Iyo nama rero y'abaminisitiri yabaye ku itariki 14 Ukuboza kuwa gatandatu. Tumara amasaha agera ku 9 twiga kuri iyo nyandiko. Nk'uko mubizi, umubano w'u Rwanda na Kongo wangiritse kubera ibibazo bitatu cyane cyane by'umutekano: ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi, n'ikibazo cya M23. Ibibazo bibiri bya mbere rimaze kuvuga byabonye igisubizo muri ya CONOPS, ya nyandiko inononsoye yo guhashya FDLR no kuvanaho izo ngamba z'ubwirinzi. Hari hasigaye rero ikibazo kimwe gusa, aricyo kibazo cya M23, aricyo cyatwaye umwanya wose i Rwanda mu nama y'abaminisitiri. Ndagira ngo nibutse ahangaha yuko mu nyandiko twashyikirijwe n'umuhuza ku itariki ya 30 Ugushyingo, yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Kongo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Tukaba rero twaratangajwe kuwa gatandatu yuko Kongo yisubiyeho, iranga iratsemba, yanga iryo jambo ibiganiro, ku buryo iyo byadutwaye umwanya wose. Hanyuma rero ku mugoroba nka saa 7 z'ijoro tubonye ko ntacyo tuza kugeraho, kandi ko iyo nyandiko, ayo masezerano ariyo ngingo rukumbi y'inama y'abakuru b'ibihugu, biba ngombwa ko u Rwanda rusaba yuko iyo nama yigizwayo kugira ngo ibiganiro bizakomeze n'ayo masezerano azakomeze aganirweho. None niba mutari mwashoboye kumvikana ku kibazo cya M23, kuki Perezida Tshisekedi yafashe indege akava i Kinshasa akaza i Rwanda aje gusinya amasezerano mutarumvikanaho? Yabigize nkana kubera ko inama yarangiye saa 7 z'ijoro, kandi u Rwanda rwatangaje ko rwifuza yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yigizwayo. Ibyo ngibyo rero yari abizi, icyemezo nyine cyatangajwe ku mugoroba. Hanyuma mu gitondo nibwo yaje, kandi murabizi Kinshasa na Rwanda ntabwo ari kure, uko byagenda kose yarazi neza ko inama itakibaye. None niba mu bibazo bitatu bihangayikishije umutekano w'ako karere bibiri byaraboneye umuti, ndavuga FDLR n'izo ngamba z'ubwirinzi, hakaba hasigaye umutwe wa M23 kandi ari wo wigaruye uturere twinshi muri Kivu ya ruguru. None intambara izarangira ite? Bizagenda gute kugira ngo mwongere musubire mu biganiro? Mbere na mbere n'ibibazo bibiri bya mbere ntabwo twavuga ko byabonewe umuti burundu, byabonewe umuti mu mpapuro. Kuko hari iyo CONOPS yashyizweho umukono, ariko ntabwo iratangira gushyirwa mu bikorwa, kuko kuri terrain situation uko iteye
ntabwo iduha icyizere kuko FDLR iracyafatanya ku mugaragaro na guverinoma ya Kongo. Kuri icyo kibazo cya gatatu cya M23 twavuze inshuro nyinshi kandi nibwo buryo bwonyine busigaye bwo kugira ngo habeho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 kugira ngo bagere mu mizi y'ikibazo. Rero mu nama yo kuwa gatandatu hari igihe umuhuza yazanye ikindi gitekerezo cy'uko umuhuza mu biganiro bya Rwanda, ni ukuvuga Perezida Lorenzo, n'umuhuza mu biganiro bya Nairobi ariwe wahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, bagirana imishyikirano n'umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Kongo kugira ngo rero iki kibazo bazagikemure. Twe twaba twifuza yuko iyo mishyikirano yazagera ku nyandiko kuri proposal baduha, noneho yashyirwa mu masezerano, bakadutumira bundi bushya mu nama yindi y'abakuru b'ibihugu kugira ngo ayo masezerano ashyirweho umukono. Ni ibyo ngibyo tubona bigomba gukorwa mu bihe biri imbere kugira ngo ibi biganiro bya Rwanda bikomeze. Ariko icyo navuga kindi, twavuze ibibazo bitatu by'umutekano. Hari ikindi kibazo cy'umutekano tutaganiraho neza kuko nyine tutabiboneye umwanya, ariko nacyo gisigaye kiduteye impungenge n'inkeke, ni ikijyanye n'imvugo z'urwango ndetse n'imvugo za Perezida Tshisekedi wa Kongo zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero aheruka no kubugira ejo bundi Lubumbashi ku itariki ya 17 Ugushyingo, aho yavuze ko nibamuha uburenganzira cyangwa ububasha bwo guhindura itegeko nshinga azaboneraho agahirika ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo ngibyo byaduteye impungenge, tukaba twarasabye guverinoma ya Kongo ko izo mvugo n'uwo mugambi iwuhagarika. Mukabona hari ubushake bugaragara ko ibyo bifuza koko kubivaho? Ubundi uko tubizi ntabwo ari ubushake bwabuze bwa guverinoma ya Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi bwabuze. Kandi ubwo bushobozi bwabuze kubera iki? Bwabuze kubera ko dufite ingamba z'ubwirinzi zihamye. Izo ngamba rero zizagumaho kugeza igihe u Rwanda na Kongo dukiriye mu bikorwa ibyo twiyemeje mu masezerano twasinye no mu masezerano tuzasinya. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi kuva mu kwezi kwa 10 kugeza uyu munsi abana b'abanyeshuri 6 bagonzwe n'amapikipiki, 2 barapfa, abandi 4 barakomereka cyane. Izo mpanuka zikunze kubera hafi ikigo cy'amashuri cyegeranye na Paruwasi Gatolika ya Makamba mu ntara ya Makamba. Ababyeyi bahora bafite umutima uhagaze. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Mu gatondo ku mutaga canke ku mugoroba mu gihe abanyeshuri baba bariko barajabuka ibarabara ari benshi baja canke bava ku mashuri agera kuri 5, niho cane hakunze kuba ayo masanganya. Ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza rw'abunguruza abantu ku mapikipiki aho bita Matonge n'imbere y'isengero Katolika ya Makamba. Bakanibona Yohane adandaza hafi y'iryo barabara aratwiganira ukugene ahora abona urwo ruja n'uruza. Uzubona nk'utwana tuje ari 4, 5, 6 dufatanye duto cyane, nta muntu n'umwe arimo akuze. Nkaca nibaza ati mbe none nk'utu twana dufatanye uku, kamwe gasimbye bagenda nk'umugozi mw'ibarabara bufatanye, imoto nayo iza yiruka, imodoka iza yiruka. Umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya 2 nimubona Jire nawe adoma urutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki ko ari bo nkwegabara. Bikabonekana rero yuko abatwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose, hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesi. Nta kindi kibabaje nuko ugonza umwana basha biruka, bagasha bagenda bariruka, ntibanaze kugira ngo bapfume uwo mwana bamushikana kwa muganga. Ni ibintu bibabaje cyane. Nayo igituma ugonza umwana acatungwa nayo yameze nuko ugendesha ipikipiki ataruhusha rwo kwigendesha abafise canke inyapikipiki ikaba itagira ibyangombwa. Uyarongoye abunguruza abantu ku mapikipiki nawe avuga ko byamurengeye. Umuntu ava mu gikoni yaramuboyi ku moto, umuntu ava kwikinga ku moto, amasanga y'igituma renga nivyo ko baturengera. Twabuze n'urutonde dufata, twananiwe kabisa, twananiwe ntitubona ngire tubigenze. Mbere binashaka binashobora kudemisiyona tukabihagarika kubera niko turabona navyo turakora, turashaka gusanga twe turasigura ibintu bizotunanira gusigura. Kuri iryo barabara ry'Imatonge rero nandwi yijana atamwana hagongewe. Mu kwezi kwa 10 guheze konyene igipolisi Makamba caharuye abana bagera kuri 6 bagongewe kuri iryo barabara. Ivyo na nkuru nziza Gerard Yotsi nyama Imatonge aravyemeza. Ikimubabaza no kubona ayo masanganya kandi barasemereye ko hokwigwa ukugene yokingwa.
mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitaro kare, mugabo iyo dodane igituma bayikuraho ntitwakimenye. Urumva ubu naho twebwe twaragerageje gusemerera tuza turabarira abatware bo ku mutumba bari muri ako karere ati yamara ahantu mudasize amadodane nukuri abana bagiye guhera, cane cane abana. Uretse ko ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka, inkurikizi ntizigarukiraho. Jire nimubona abavyeyi urumva baca bahahamuka, abavyeyi barata umutwe biruka bagira gute, hanyuma baca basohora n'amafaranga yo kuvuza umwana atarategekanijwe. Natwe tuba duhombye kuko uyu mwana yateza kuba ariko ariga, none arakurikirana ivyigwa, kandi natwe urumva turahungabana. Aha dusigaye n'imitwe umengo yaratakaye, bavuze umwana yagize accident twese twiruka kuraba mbega basha n'uwa hehe n'uwo ngaha. Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka, amasanganya akaba barorera. Turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe, mugabo urabona uhereye kujya ku bitaro gushika kurija kwibireshi hari nk'umupolisi umwe canke babiri, ico ntigikwiye. Tubona bahagaze nta n'ifirimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira bagabanye umuvuduko wa motare canke amakinga, tubona bahagaze uko nyene ntaco tubona bahindura. Ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene bojabuka neza ntibahure n'amasanganya, ariko ku bana bakiri bato bica mu gutwi bigaserukira mu kundi, nk'uko umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona. Urongoye abunguruza abantu ku mapikipiki nabasaba ko abajeje intwaro bofasha. Jafete Habonayo: rero dukeneye urutonde kandi rubibona musitanteri ko no mikomine yiwe baze kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngene ntore liste kwa musitanteri ndayigumye, hama menya ati umumotari munaka aje ngaha babonekana ko ndamusigura ko ndamuzi bwo gushika ntawe mbanzi shabingora ngene shobora kubivuga ibyo bintu vyogari yaho bakatwugurura ahantu cyo dukorana neza kumburira amasanganya yo punguka. Ku kibazo c'udusozi ng'abanyamuvuduko, urongoye komine Makamba Irakiza Zuena ati tugiye guciga mu nama ya komine, ariko mu kurindira tuzovugana n'abajeruye igipolisi gukinga amasanganya gifasha mu kujabutsa abana. Atera kama abavyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mu Rwanda abatuye ibice bitandukanye by'akarere ka Kamonyi barasaba ubutegetsi kubegereza inzego z'umutekano zirimo polisi n'igisirikare, bakavuga ko bishobora kurushaho kugabanya ibikorwa by'urugomo bibasira. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa. Yebwo bamaze gutemura musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inanga baratemana n'ibintu bisanzwe. Martin Shirimaka w'imyaka 61 afite ibikomere haba mu gatuza no mu mugongo, arabyereka Ijwi ry'Amerika. Mu gatuza baguteye iki? Mu gatuza binjiye mu nzu batema abantu. Babasanze mu nzu. Noneho nsohoka ndwana nabo ngeze ahangaha. Atuye mu mudugudu wa Musenyi mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Ngamba ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu ubona ko hari icyaro, kuhagera biragoranye kubw'imiterere yaho. Shirimpaka ibikomere bye bikomoka ku rugomo yakorewe ari kumwe n'abandi bagenzi be. Ku itariki ya mbere z'uku kwezi, insoresore zo muri ako gace ziraye mu baturage n'imihoro zirabatemagura. Shirimpaka yadutekerereje uko byabagendekeye n'icyo bifuza. Ubwo bamaze gutemura musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inanga baratemana n'ibintu bisanzwe. Tugira ngo barekeye nta kindi kintu kiri bukorwe. Nabwo bagiye gucura umugambi noneho kuza batema abantu bahereye ruhande. Biterwa n'iki rero? Biterwa n'imyumvire kuko dutuye kure y'ubuyobozi. Niba umuyobozi aje hano azahagaruka hashize umwaka. Nta polisi, nta musirikare, umuyobozi w'akagari ntago yahosha ibi bintu byo muri Ngamba. N'uwo murenge ntiyabihosha. Kereka waduha ingufu zituba hafi. Waduha ikigo cya gisirikare hafi cyangwa ikigo cya polisi byacogora. Ukurikije ibivugwa n'abatuye aka gace, gutemana si ibya none bikozwe n'urubyiruko. Shirimpaka akavuga ko uru rugomo rurushaho kubahahamura. Ariko habaye hari nk'ikigo cya gisirikare hano twava dutuye umwana yananira bakamujyana. Ubwo niba se atavuga umuturanyi azavuga iki? Niba wundi ufata umuhora akaza ati ndakora ibyo nshaka twamubona tukirukanka. Jean Pierre Musayidire nawe wo muri aka gace n'undi musaza wikoreye uruguma rw'umuhoro bamutemesheje ku gahanga, aragaruka ku gikwiye gukorerwa abakekwaho ubugizi bwa nabi. Noneho rero uru rubyiruko rwacu rukeneye ingando, nta kindi gikenewe. Zigakemura iki? Zigakemura ko uru rubyiruko kirazira gutema umuntu, kirazira kwica umuntu, kirazira guhohotera umuntu kandi nawe uri umuntu.
aba basore bombi ni urubyiruko, umwe ku myaka 29 undi 23, bikoreye mu gahanga ingoma z'imihoro. aya mugomba kudukorera ubuvugizi kuko bari batumereye nabi, n'ubu ngubu sinzi niba batazongera kugaruka. Abayobozi baba bahari nabo kandi ubwabo baza nabo bagakubitwa. Ikintu cyakorwa ni uko nyine nkabora bose bafashwe buriya babaha igihano nyine kibakwiriye, kubera ko baba barahohoteye abantu, bakazumva nyine ko ibyo bakoze bitari byiza. Innocent Shumbusho ni umukuru w'umudugudu wa Musenyi. Ibikorwa nk'ibi byo gutemana si bishya kuri we, na cyane ko yemeza ko n'abayobozi bibasirwa. Iyo bateguye igitendo nk'icyo, twebwe abayobozi nitwe baba bashaka cyane cyane, kuko buri kabari kose bakagezemo, ariko baburamo nk'umuyobozi bagahita batema uwo babonye uwo ari we wese. Rero bahaye igitifu ko ku muhanda hari umutekano mukeya, aza kureba uko ibibazo bimeze nk'umuyobozi w'akagari. Aha akihagera bahise bamwanjama nyine, bahita bamwirukankana, nawe urabyumva. Ndumva bari bagiye no kumutema bashaka gukuraho ijosi. Umukuru w'umudugudu wa Musenyi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku bindi bikorwa byaherukaga kwibasira abandi baturage muri aka gace. Aragaruka ku cyo abona cyaba umuti kuri iki kibazo. Hashize iminsi 5 hari umuyobozi w'umudugudu uri muri aka kagari wagiye gutabara ajyanye n'abaturage, bajya gutabara muri Rukomo. Birangira bageze ku rugabaniro rw'umudugudu wanjye n'umudugudu twadikanyije, abantu bafata abantu bagiye gutabara bose na mudugudu arimo, babambura ibyo bafite, batabambaye ubusa. Twebwe twifuza yuko nk'inaha muri uyu murenge wa Ngamba twagira inzego z'umutekano zituba hafi. Baba abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze bahuriza ku gitero urugomo. Bavuga ko rushingiye ku kuba rukorwa n'urubyiruko rwacikishije amashuri rutagira kandi kazi. Bavuga ko ababorora imbwa bakajya bazibaga bazirya, bazimara bakadukira amatungo y'abaturage. Cyambere mbona ni uburere mu miryango, buriya ntabwo ari ikintu kipfa kuvuka ngo kikubite hasi. Uburere mu miryango bugomba kwiyongera. Tujya tubiganira cyane mu mugoroba w'imiryango cyangwa se mu nteko z'abaturage, tugaragaza ko ari abantu bahungabanya umutekano bakiri batoya kandi bidakwiriye. Uwo ni Bwana Epimake Munyakazi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngamba, agaruka ku cyo afata nk'ipfundo ry'ikibazo. Ku ngingo yo kubegereza inzego z'umutekano, Munyakazi yagize ati: ubundi umutekano ntabwo twavuga ko ushinzwe inzego z'umutekano, ubundi umuntu wese ashinzwe umutekano, ahubwo icyo twebwe nk'ubuyobozi dusaba ni uko ibyo dufite mu bushobozi bwacu bigendanye n'irondo no gutabarana, turashaka uburyo tubyubaka byo ubwabyo bikomere, hanyuma dusaba umusada bibaye ngombwa, ariko ntabwo turagira ku rwego rw'abantu bavuga ngo nta nzego z'umutekano nta buzima. Uruhande polisi y'u Rwanda ihagazeho mu guhosha ibikorwa by'urugomo rwo ruratomoye. ACP Boniface Rutikanga avugira polisi y'u Rwanda. Reka mbabwire, ntabwo polisi yabuze imbaraga zo guhangana n'aba bantu, kandi aho kugira ngo umuntu umwe abuze umudendezo n'umutekano w'Abanyarwanda, twakoresha imbaraga zose dufite kugira ngo umuntu abashe kuva muri sosiyete abangamira. Ku itariki ya mbere z'uku kwezi nibwo urubyiruko rwo mu mudugudu wa Musenyi Ingamba ku Kamonyi rwiraye mu baturage n'imihoro ruratemagura. Ubuyobozi mu nzego z'ibanze bubarura bagera kuri 13 batemwe. Umwe muri bo watemwe cyane ari kuvurirwa mu bitaro bya Remera Rukoma. Ni mu gihe umwe muri 5 baketsweho ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi yishwe arashwe na polisi y'u Rwanda. Yatangaje ko uwo yazize kurwanya inzego z'umutekano mu mukwabo zarimo zihiga bukwara bakekwaho urwo rugomo. Umwe muri abo bahigwaga yarakomeretse, abandi 3 batawe muri yombi. Polisi gatanga umuburo ku washaka guhirahira wese yishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bagira Ijwi ry'Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga ONU, ikigo ny'Amerika Microsoft gikora mu by'ubuhanga bwa none na leta ya Kenya baheruka gutangiza ikigo kigiye kuzajya giha amahugurwa y'ubuhanga bwa none n'ibijyanye n'ubwenge bukorano ku bategetsi n'abakozi ba za leta zitandukanye zo muri Afurika. Inkuru ya Mohamed Yusuf ukorera Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, murayumva mu ijwi rya Diane nini nahazwe. Intumbero y'iki kigo no gushigikira igisata c'ubuhinga bwa none ku mugabane wa Afrika no gutuma umunyagihugu ahabwa service nziza zijanye n'ibihe isigezemwo. Ico kigo kiri Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya, igihe abategetsi batandukanye bacugurura bavuze ko biteze ko kizoho ubumenyi abakozi b'amareta yo muri Afrika bagera ku 100,000, gutyo nabo bagashobora guteza imbere ubuhinga bwa none, intwari ibereye n'iterambere kuri uwo mugabane bice mu buhinga bujanye n'ibihe isigezemwo. Ahuna Ezikonwa atwara ishami rya ONU rijeje iterambere ku isi PNUD mu mfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yavuze ko ubumenyi mu by'ubuhinga bwa none kuri aba bakozi bizotuma Afrika itera imbere cyane cyane mu by'ubuhinga bwa none. Iyo ibisata bya leta biteye imbere biciye mu buhinga bugezweho, bituma amaleta yoroherwa
gukorwa haba mu itunganywa ryiza ry'abakozi n'akazi kabo. Bituma kandi imigambi itandukanye irangurwa neza. Perezida wa Kenya William Ruto nawe avuga ko muri Kenya amaserivisi ya leta aharugwa mu bihumbi 200 ashobora gutangwa hifashishije ubuhinga bwa none. Ruto ashimangira ko kuba ibisata bitandukanye bisigaye vyikora ku buhinga bwa none vyatumye akazi ka leta koroha. Yiteze vyinshi ku kigo gishasha. This will help us streamline public service delivery. Bizatuma haba umuco mu itangwa ry'amaserivisi atandukanye ya leta, bizagabanya ruswa, bitume uburyo bwinjira muri leta bumenyekana. Ibyiza uyu mugambi uzazanira abanyagihugu biciye mu kubona serivisi za leta byoroshye, byerekana akamaro k'ubuhanga bugezweho. Bamwe mu bahinga mu vy'intwaro nziza bemeza ko gutanga amaserivisi hifashishijwe ubuhinga bwa none vyatumye abanyagihugu bizera imikorere ya leta, ubuzi bugakorwa vyihuse mu muco kandi atamanyanga. Naho biruko ariko abo bahinga nyene baragwa bakagaruka bavuga ko ubuhinga bwa none bukibangamiwe n'ibitari bike ku mugabane wa Afrika. Zimwe mu ntambamyi badondagura zirimo ikibazo ca internet ikwiye n'umuyaga nkuba. Ibibazo rimwe na rimwe ku bw'abo bahinga bituma bimwe mu bihugu vya Afrika n'igihe biba vyahurumbiye ubuhinga bwa none biba ngombwa ko vyikora ku bwa kera burimwo ugukoresha impapuro. Ikindi, hari n'abakozi badafise ubumenyi mu vyo gukoresha amamashini nyabwonko, bigatuma akazi bakora kitonda gusumba uko bogakora bakoresheje ubuhinga bwa none. Michael Nitegeka atwara ikigo co muri Uganda citwa Refactory. Iki kigo gitegurira abakiri bato gupigana ku masoko mpuzamakungu bifashishije ubuhinga bwa none. Nitegeka agahanura abategetsi bo muri Afrika guhimiriza, bibaye ngombwa bagategeka abakozi babo guhurumbira ubuhinga bwa none. So leadership has to be extremely firm on knowing how they want to use this technology. Abategetsi bagomba gushyiraho umuhate bakamenya uko bifuza ko iri koranabuhanga rishya rikoreshwa mu buryo bukwiriye kugira ngo bamenye ko abakozi babo barikoresha neza. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo rigere muri serivisi zose, kugira ngo abaturage barimenyere. Abakozi barikoresha nabo bakagishwa inama muri gahunda zose zirishyiraho kugira ngo barifate nk'iryabo. Bitabaye uko nta musaruro byatanga, kandi bimaze kubaho, tumaze kubibona. Abahinga mu by'ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano bemeza ko iyo bukoreshejwe neza bushobora guteza imbere abanyagihugu bo muri Afrika n'ikibano cabo. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.